Što se tiče vlaške manjine, ja sam se tim pitanjem veoma mnogo bavila iz nekih svojih ličnih razloga koje naravno neću objašnjavati i ja verujem da ste sada pokazali kako o tom pitanju ne znate mnogo. Naime, vlaška manjina je imala jednu fascinantnu istoriju, odnosno vlasti na Balkanu su imali jednu fascinantnu istoriju koja je u današnjem trenutku u Srbiji rezultirala time da se vlaškom manjinom smatraju uglavnom stanovnici koji naseljavaju istočnu Srbiju, premda, kao što znate, taj izraz Vlah obuhvatao je i one koji mi u Srbiji zovemo cincarima, a recimo u Makedoniji ih zovu Vlasima, koji su bili rasprostrti po celom Balkanu i ostaci se znaju jako mnogo. Recimo imate Vlaški otok na Jadranu, bilo ih je dosta u Istri. Imate planinu Romaniju koja se upravo zove po tome. Današnji status vlaške manjine možete pročitati i kada je reč o nacionalnom savetu te vlaške manjine je podeljen. Ja se uopšte ne slažem sa vama da je izvršena nasilna rumunizacija. Ako pogledate popise stanovništva od 1948. godine, uvek ćete vidjeti da se jedan broj stanovnika istočne Srbije izjašnjavaju kao Vlasi, na poslednjem popisu oko 40.000, a jedan broj se izjašnjava kao Rumuni. Ja sam čula da predsjednik Vlaškog nacionalnog saveta priča jednu priču, a čula sam Balaševića, koji je predsjednik jedne političke stranke, sada se udružio sa ovom strankom ili pokretom radnika i seljaka i sa njima priča potpuno istu priču. Prema tome, između njih su osjećanja o tome da li je vlaška manjina samosvojna, a istorijski stvari naravno stoje potpuno drugačije kada ih gledate od početka drugog veka, kada je car Trajan usvajao Meziju, Trakiju, Dakiju i tako dalje i došlo je do te romanizacije, odnosno do prihvatanja latinskog jezika u svim tih krajevima. Kažem, jedna fascinantna istorija koja se sada završila tako što su oni sami međusobno podeljeni. I sada vi meni prebacujete nekakav nesvesni, a bio je potpuno svesni, stav o tome da ja Vlasima pripisujem, pa u svakom slučaju jedan broj Vlaha smatra, i to ne mali, oni su podeljeni otprilike pola-pola, smatra Rumuniju svojom matičnom državom. Vlaški jezik liči na rumunski mnogo više nego što liči na srpski i očigledno, a to se može dokazivati, naravno neću držati sada predavanje iz istorije, pročitala sam dosta o tome, pa sad vi možete istoriju smatrati i sadašnji stav vlaške nacionalne manjine prema svojim korenima, ali to je sadašnje vreme.